kazati, ovo mene može deseti dio psihopata kojima očigledno obasipat od nesretnog čovjeka. Meni je lijepo pao mrak na oči. Jednom sam u Zenici za vrijeme stanke izašla u Zenici. Kad sam se vratila, njega nije bilo. I znaš gdje sam ga našla? Znaš. U toaletu. Sa ženom što tamo radi. Ma nemoj. Pa ti kažem. S tom plavušom koji se pričaju strašne stvari. S tom mopajom. Možeš ti to zamisliti. I što je tamo radio? Tvrdio mi je. Poslije. Da je od nje samo tražio sitniš. Kao da sam luda. Da mu vjerujem. Ti znaš što sam mu na to odgovorila? Ništa. Samo sam ga pogledala. Evo ovako. Ušla u odeljak za dame i upitala. Ima li tu papira? Ma nemoj, no. Ušao je u muški toalet bez jedne riječi. Sad je bio kod djeta. Ma lijepo se vidjelo kako se stidi. Drage moje, imala sam ja muškaraca napred. Visoki, uvjer, zgodni. Mameli, a šta će, kad mi je muž umro i ja sam se malo spjela, moram. Ali, ako bi mi slučajno ustrebao jedan, molim, šta bi bilo tad? Pa, ako ništa izabrala nekog ljepšeg građana. Ne dopuštam ti. Moje dame, šta vam? Leon je lijep. On ima grčki nos. Grčki nos? Ženo, koga briga, kakav me nos, ko to gleda. Ja tražim da muškarac ima široka ramena. Ti si prosto odbili. Gospodin Ortanac, to vam je bio pravi trokrilni orman. Ma kosti su mi pucale samo kad me zagrlio. To je za mene lijepo. A ne neki grčki nos. Mogu samo prezirati sve te vaše nosače, konobake. Ma siliči, gadaj se. Prije bih umrla nego dopustila da me dirnu svojim fujavim šalom. A Leon? Da imate ovo kao pravi mladi. Nije traga stomak. Dajte pokažite ovo, ne dopuštam da se kaže kako niste lijepi. Pa Suzana, za ročicu. Zašto da ne? Ja se ponosim našom ljubav. Boli me briga za drugi misli. Boli me briga za cijeli svijet. Ko se nas gleda opet vas volje? Ja sam vam ponovila da se naš ugovor obnavlja svakih 15 dana kako se možemo raskinuti. Odmah gazda! Ajde, idem, vidjem, samo što pogledam. Da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tješim je rane, a bolan više sam od njih. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala drugome da ga isprosi. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Nisi prvi, znam ja dobre muškarce i mnoge sam ja njih već ukrotila. Ali, ja nešto objasnim.
malo zadovoljstva. Prirodna stvar za Boga. I nitko vam u vašoj situaciji ne može prebaciti. Ja imam samo jedan savjet za vas. Vi biste trebali naći ženu neku koja zna šta je život. Koja će ga prihvati onakvim kakav jest. Priznat ću vam. Malo prije sam vas malo što slagala. Vi uopće niste tako mršavi. Možda malo vitki to dali. To mene privlači zbog mog materinskog jezika. O, vitki, kako mi suzoji. O, vidiš ti malog, ipak ne da ga mazi. Znaš ti koliko bi tebi bio potreban netko koji ti se brine? Te scene mi prosto kidaju živce, jer ja sam umjetnik, nisam stvoren za život. I? Gdje je tu problem? Pa pomoću ti, za Boga, pomoću ti, mali moj. A zar nije dovoljno samo malo diskretnog zadovoljstva kada čovjek bude sretan? Joj, za Boga, vi ste sad dovoljno. Trebali biste promijeniti košulju, mišiću moj. Poslije nastupa, prije toga ništa ne vrijedi. Nemojte misliti da ne volim svoju suprugu. 12 godina sam ja proveo u braku sa njom. I to je nešto što se ne može zaboraviti. Postavio sam je kod kući, iako je onako bolesno ljudno moja. Našao sam joj neku pomoćnicu, neku na koju se mogu pokloniti. Ali to košta. I još kako. Nek si ti konačno shvatio čemu ja te volim cijelo vrijeme. Pa tebi treba netko tko bi se brinuo za te. A ne netko tko bi se sjerao na mne kona. Netko tko bi se možda suosjećao sa mnom. Ali ja sam to strunio lako. Niste vi nikakva struna, moje Levane. Vi ste umjetni. A umjetnici izvan svoje umjetnosti ne bi se trebali previše uzbuđivati. Malo zadovoljstva i to nekad, ništa posebno. Trebaju se potpuno predati glazbi, a ući od toga. Zar nisi primijetio da je ta šošavca jedina koja je u orkester nosila nemi? Uvijek ona samo zabušavala. I ona je to strunio. Pa jes, struna. Isirana. Kako je samo mogla otići iz čistog kaprica i to baš pred nas, koliko samo zla u jednoj osobi. Sve će nas uništiti. Ma nije ona samo što je otišla, već nas ovo sve uništiti. Kasne, cijelu večer nas gleda, samo se vrzma pod dvorani, ne znam šta mu je tičeš. Opet će neki biti problem, ja ti kažem. Prije nego što odem, htjela bi se sa svima pozdraviti. Bilo mi je lijepo raditi s vama. Posebno se želim pozdraviti s Levanom. Ajmo, idemo! Mirna sjedi, njoj je latinski sav objedi. Mala, plava, kako dobro pleše, ma boli glava. Prvi red upotpunjuje Sara, Mirna je kao bubamara. Drugi red počinje s Davorom, poznatijim kao Dava. Iva se uvijek žali, profesorce, velika mu glava. Iza njega nalazi se Ostojićana, njoj ljubav nema mana. A onda Megi, odvjetnica naša, tu je ona da se zalaže za prava prvaša. U zadnjoj klupi sjedi Čiva, ako je pogriješila, nemojte se brinuti, ona nije kriva. Filip sjedi u zadnjem redu, uvijek se osjeća kao da je u bedu. Iza njega tu je Marin, velika mu slava. Na kraju svakog sata on kaže, Bogu hvala.